ni Weru TV. Ino ni metha ya Nteo ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ogeni mwananiria wetu mathithio otukwo monde ni URETERI chade ni mbere bururu ino ni mweshi ya Nteo itukubanganiritie. Mucemanio wa kuthiria nkucanio cia mibaka kuruthwa ntere cia Murambene. Ugambithania rusi gitari gutara antu magerie kuthiragia magamba mao muno ma migunda micii nimo kwingi bakoti. Susan Ngoge Muindu kumeneria siasa ire ikuringwa kimerani kia Ndengu. Profesa Kithure Kindiki kunenkira ruteri regani na thirikari mukana uria ukagoma kiumia giki agacemania na watho. Tukiambiria mucemanio wa ukariano uruthitwe ntere cia Murambene, mucemanio uria uretete bamwe akari Matharaka North, Igembe South, Tigania West na Kinyagia Tigania East kiri itagaria ya kuthiria thina cia migunda mubakani wa Meru na Tharaka. Akiaria kiri mucemanio uyu uria ni mwandiki munene kiri Njuri Ncheke niwe Josephat Murangeri na ugite gutigi ntu ta mugunda wa Mwiriga inde omuntu abateri kwithirwa na mugunda wawe. County Commissioner wa Meru Frendonga na ugite guti muntu baterie kwambereria kana kurutha mirandi no iri kukire migunda iria iri na mateta. Dennis Mugendi na rai mucemanio ni uyu gatumenyithie nkoroki. Orobwangu wandena mimi uchungu nilioko nao moyoni mwangu. Tukuru mwa kenda. Shule 119. Moja chene ndo athoma katika. Moja yacho nilikuwa nasomea katika ile shule. Lakini ndata bwa kuthoma. Lakini sikutoboa katika masomo pale. Ndo bwa tiari korongwa na nionde. Kwa ajili ya wazazi kufukuzwa mashambani pale na mimi nilikuwa mmoja kama wanafunzi. Ndelele masquota. Leo mimi siku hii ni squatter. Ingono siri na ururu cia muririkana kariba kugonera commissioner wa Mwirigo Joy Eastern Politics na atongeria bangi bathirikari bare bariongite ntere cia Murambene ugoti Igembe South uswathiri na ngwataniro kuumania na nkusani na ndwa cia miunda cia Ntwire gatigati Tharaka na Igembe. Mwabarakare na akathigae na ndae ngerema mazaveni bizazi karera ngatunywa monda ngarama no tugonga kubokia ng'ombe ngekinya kya Miramba bizazi korera ngataero ng'ombe bange Mutharaka ikorethia na kurema mwana re cukuru na ngwetwa bizi nkaruta bange Tharaka nemba nange. Amen. Yuri mucemanio jukinyitwe ni atongeria basamburi cionthe omwe na omwe kiri bare baritie na itite ugambi bwawe guswantaira ya miunda iji miunda itwirie mbaki na mbiribiri cia kuriria akari magita jonthe. Kuna watu wa kutoka pale ya Igembe na kuna watu wanatoka Tharaka ambao ni wahalifu, hata sema ni wa Tharaka ama wa Igembe. Criminal ni criminal. Irrespective ni pali ako. Nani ajui kuna watoto wetu wako na mashamba Mombasa. Hiyo saba imeandikwa Tharaka? Imeandikwa nani? Imeandikwa jina ya mwenye shamba. Wale wako Nairobi si hivyo hivyo? Mbona hapa inasemekana hapa ni kwa Tharaka? Hapa ni kwa Igembe, hapa ni kwa Tigani, hapa ni kwa Imenti. Shamba ni ya mtu individual.
Hakuna shamba ya kirani. Komishina nabo ni baejene wirane bakuthiria thina na kumikurani na mirindo arebo ambere baugite ukagita murandi jo witi na mbere juthithua guntuku kuri na thina ni watu wanaanzisha miradi mipya mahali ambapo pana tashwishi, na tulikuwa tumesema na tunasisitiza miradi mipya isianzishwe in the disputed areas. Bungi aithukirani baba kajukirwi tagaria o mtu ari kiumbe. Mimi kama in charge ya DCI kwa hii region niko na team tumeset up through the region office. Tunataka kutafuta wale watu ambao ni wahalifu, kwa sababu ukiwa mhalifu kwetu tunamaanisha kwamba unataka kufanya competition na serikali. So nataka kutangaza kuanzia leo kwamba wale ambao wamehusika kwa ile mambo bwana regional commissioner amesema, tumeset up a special team which tutakuja kuishi hapa. Na unajua kama tutaishi hapa itabidi kama wewe ni mhalifu utafanya nini? Utahama. So ukumbuke hizi sura unaona hapa, tukikuja hatutakuwa tumevaa hivi, tunaweza kuja kama giza. Na bungi bonene commissioner Oticha adiuga kuthiria thina Weru bakathingatira watho bwa mwanka jwangiri 1990 na ijiri ya 1992 hii ni mbere ya mbara yumira mwanka jwangiri 1997 taju mwanka jwa 1997. Kuna sheria inaitwa Province and District Act ya 1992. Wakati huo Tharaka Nithi ilikuwa district yake. Ilikuwa Tharaka Nithi, Meru na Igembe. Haikuwa naitwa Igembe, ilikuwa Nyambene. Si ndio? Nikiwa umumu, nikiwa bado kijana nilikuwa nasunguka hii area yote. Wakati huo Tharaka Nithi ilikuwa wilaya, Meru ilikuwa wilaya. So kuna hiyo sheria inaweka mipaka vizuri ya Tharaka Nithi district na zile districts zingine. It is there. Na tuwezi enda kando ya hiyo. Tuwezi enda kando ya hiyo kwa sababu ni sheria, na sheria ya Kenya lazima kila mtu afuate. Usipofuata sheria uvunje sheria, hiyo ni makosa, sio? Na utachukuliwa hatua ya kisheria. Tukifungua ijulikane eti unabeba title kwa shamba huishi na huku kuwa ikipeano umenyakua kupitia njia zingine, ili hali yule mwenye ako chini hapa anafukuzwa, unalete guns ya kufanya hiyo kazi, haitatembea tena. Dennis Mugendi, Weru TV, Murambene Nteresia ugoti wandi ni akachio, Igembe South, County ya Meru. Horora swaga itigia presiding bishop kanithani ya Methodist niwe Bishop Catherine Mutua na ugitire unende ya kanitha inu ukenera thiri ni nyume ya kwithirwo na nkushani ugwa kagitaga karasa na uriti atongoria na akristo monde kugwata mbaru uria urathurirwe ta mutongoria wa kanitha inu niwe Isaya Deye nikenda igweta reo na giteo icoka tau kabere. Bishop uyu nkuruki na cokete auria thirikari niongere binya kirindwa yanda wa Shiambo Gita Muthuri Murioki na raniritie nawe na tutumira riboti ino. Kulingana Dr. Catherine Mutua, urani murungamiri kituo kia Methodist Treatment Center, augite nandi na kugwata mbaru presiding bishop Weru ni wendeye na wendibwawe na ni kuona ngwatano ikuja ndene kanisa. Indirashwaga gite ibije indirashwaga ende anko na kuga mwathani egita riri aranekere utongera ba kanisa yetu Reverend Isaya Ndeye na oni ndongamite aje kwira antu betu bonde tumugwate na maromba na tumu support na oni ko mo congratulate na ndena wetu kyobu nene muno ati agatongera kanisa yetu igitare mwathani akamwa na igitare uri onde turirigira thiri na ngwataniro kuma coast mwanka kanisa ya Muthieru tereruro Meru na ntere cionde kanisa yetu igwatanire ukeja kwithura urate gukona kanisa ni kwatithirie. Then spokesperson wa kanisa Methodist and in my own capacity as Reverend Catherine Mutua
ndakuromba coka kanisene twinthema gatwore gaturekanire gatwitikanĩrie na tucokanĩria kanisa yetu nontu ni atwethetie biu turi narua amno bubu augite nandi kanisa ni bwiri kutonyera mantu jegi mbugita nikenda kuonokia muno mbeũ mbithi tugwatie ni kuuga mbu ya mantu jaja mbugita nontu mantu jaija kwinyangia kanisa nontu ni ku affect social holiness ira kanisa yarungamirite butugwatie kuuga mbu na antu bara bajitwe barete ni Methodist Treatment and Rehabilitation Center na batu turi na counselors bakumba kulita ngugi bwega turi na nurse na inkwirigira antu beja jojo tugatetheria kanisa nontu antu bora bagatethinya kanisa ngugine ciayo tontu bwingo karibisha our new presiding bishop eje aturiongere aja none ngugira turitaga kuria thindiri Pedro beno urunguka kiri gutambia nkuma tekibwije ndathuro president ndi representative wa Chakahora Commission na kegi utuma tugiana Chakahora incidences ni uria mauije ingite nthigurune tontu bu rekeni tucokaniria nkoro cia Kristo no kia bu antu bari na bu ankoro mwathani atutethia turi mono wachungaji turithia Kristo betu na nara tubwathirite turi wachungaji kinyani ndaromba ndio moyo wachungaji buturekere no tuinkiugwa antu bakiwa ai siwezi kuwa mchungaji ai mizu ai wachungaji nyatwie mwathani atutethia kwirira na aria tugwite na aria twatithitio rithi kenda antu bagacoka kanisene no twitwangaratenie nkoro inyingi muno na mwathani na wende guturekera twite na mbere bwega na muthiene nikire mutongerio mugongo Dr. William Samuel Ruto amona mutongerio kya makiregani no Raila Odinga akuiba biri kuwatwa nikenda thiremba kuja Kenya na inyanthi guru yetu ya Kenya ndaromba ni utongeria bure oba president Ruto na Raila ibagerie kwaraniria kinyabo no nthiguru yetu abo mithukia na mantu jajari kuja demonstration cia ntuku cionthe gatukwithia Kenya gatukuthukia economy gatukwenyangia ndenda ni turomba muno bara turomba Murungu kenda demonstration iu ikathira na Kenya erungame kairi no ntuitukwithia nthiguru yetu na tutinengi turi ba Kenya na tutena kimatiko kingi twinthema tuciumia go preach peace nkiripotra Weru TV betambo thuri muriuki Muciumu Nteresia Mariene gicigo bunge gia Central Imenti no tigito gitaraga asara ni nyuma ya mutino mwanki uria utigire nyumba yao ibite bururu mutino uyu uria umire kirauko no tumite akari matita kioro ntagathirikari ya county ni kwaga ngari ya zimamoto bakubi na muciu uyu riu no kuromba antuma wendi umwe kumatetheria taburia tugutarirwa ni mutugikae Rukiriro narwa nego kuojeri mutino jomwanki ntureni arwa tiri Mariene location alia nyumba ya muthako muo kurobo gategatire na yathira burugote onega kuono kwaku ndageria gutega mwanki ndona nyumba ni ire na mwanki umunene twageria gutura ruji rwarema twauga mbwa ntubeja baba ingi no tekyo turatethia ega njanto bojurite nyumba ndabibate marigu jaba egeraga no tukonoke nombi nyumba ya yonte ona ngucia muthaka no kora gutanguge no tegintu kirono kuondene nyumba eje kiumia kithiru ntukuta ya narwa ni gwa kujeri mutino jomwanki wandino eje turenera mukeria ala kinya kunyumba ciaire na gutonekana gintu ya konokia ku na kirenje gicite ngari koria mwanki kuma mutindwa ni shejaga ni uria kithagira mwanki jogwete nenya ara kariba bakwa ukethira kuri na ngari ya koria mwanki akui bethiro bagigeria kuono kinto biao na ndeba kiromba thirikari ya kaunti ya Meru gutegerora gicigo mbunge iki kiumba kwithia kiri na ngari ya koria mwanki turenere gatembe tuswira simamoto ira ciaguri cia athithia kana tugure nyinjeru imwe nya ikwa gatembe aza no tutona mwanki ta ju tutekomba kuoria na ndoji lakini kulingana na kuraja ekuma twatega tuona ti makosa jao lakini twatega tuona baduka ja kuthurwa no itukureterwa no akwi masimamoto iji no itukurwa masimamoto ni iguri nyingi lakini itukwaga ici ai kuthwa iguri nyingi no na ite batu tutethe karutere muno ira centru aja
sentiment tututetheka na masiba mota no ntuba kwithurwa utira akwe nkubu muthiene ni romba rĩa ukire antu bawendi wega gutonyera gatigati kenda bagatethia nja iji bakiuga mutana mwene nyumba iji ni mwanake ari na mwana wa miaka 2 na mwana munini wa mieri na gutikio kionokirwe kubombe gutethirwa hatukwizite gokwa no tigintu turomba gokwa na njeje na twana tunini na kana kamieri na kangi kamiaka 2 kwa witu kuromba utethio ati na kurara na teka bena uwezo iasura na ne ana nini ne ndiparambiritie nja antu bantura baendi bubweka nkuwa kinyore thwe na kagukawe polisi tunagerinya kubutegera mwana uju amunengere kinya kasuburia kinya kagukange kinya kaguka mwana uju na itu utega tukona thai na ayo nonga tuchumire tukonora bakombenya no antu akurara ntu bakuthenya nyumba yonde chire chionde kuma Mariene Wandine abothugusi centro gicigo mbunge ka centro imentingi report rande cia Weru rekwa rieto ni Mutugi Kare. Koti nene nteresi ya chuka nionanitie kuremerwa ni murigo umunene wa magamba muno wa magamba ma migunda na rugai bari ariu akari mauretwe guchuwaga njira cingi cia kuthiria nkusanio ino akiare mugambithania munene kotini eno lusigitari na ugete nontu magamba ma mengi ni ma antu ma mici imwe kwabwe muno magekaraga ndi makegucana abantu matangarama imingi koti na kinyagia gutakanya na uretia kurumanjori gutumikaga buria kumbika nikenda kunyibia murigo uyu Samuel Gashima ena ino Ikiathoni kia wandibwa meti kotini ya chuka gitongereretwe imugambithania munene wa koti enu Lusigitari ura aithurite ati koti enu nene ya chuka yuyuritwe imagamba makonie uria ukua gatiga antu bamuchie Gitari ariuga maingi magamba mamu majukagia kagita karaja magitejagira kanya antu babuno ntu bakuigwa bari kotini kagita wakagita cases kama hizi sana ni katikati ya watu wa jamii moja. Ni cases mingi na tena inakaa sana juu watu wanakuja na hawajasikizana. Unakuta kesi inakaa miaka mingi, hata watu wengine wanakufa kabla wagawe ile kitu imeachwa pengine na mzazi ama na bwana. Hata wakati ikiamuliwa na kesi unaona watu wengine hawajafurahia. Ende ariuga anto baba bamujieno abarigerie nkujani ino na njira ya guchwa utethio bwa kuthikirwa na kuru kenda baba watithania nja ya koti. Kutegemea tu ati kila jambo ni lazima itatuliwe na koti. Mnaweza peleka kwa wazee, mnaweza keti chini musikizane, mnaweza kuja kotini tumutume kwa watu tunawaita wapatanishi ama mediation. Mukienda kwa mediation, munaongea, munasuruhisha zile shida ziko na munatoka kotini kama marafiki. Nkuruki ariuga arua kotini eno ya chuka gukaigwa kuri na koti ya mwanya ya kuthikiria magamba mara ikanukia ya mori tagukinyithia baini ya shilingi milioni 1. Tutaanza mahakama ile inaitwa Small Claims Court hivi karibuni. Dio ile cases kidogo inatatuliwa haraka ndani ya hiyo koti. Na hiyo koti inasikiza kesi zote ile value yake ama uzito wake haujapita shilingi milioni 1. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gashima. Hatuonekanyaga kunogo kabanini. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Nogocho aria umba kuona furniture cia njeche kienande na cia gutigia ukamaka bibi bionthe ukabiona Victory Furniture Shop turi Greenwood City Mall Mugaruna Nkobu Stage na turi aja ni ontobwaku turi na into kathumba byo kumanthe kurone ya Turkey, Brazil, Malaysia na China na magurija te kuinyeria mubuko jwaku turi na sofas, coffee tables, dining tables, bed and mattresses, duvets, carpets, wall units na bingi ya nkuruki turi na church podiums, decorative flowers, indoor na outdoor lightings mwanya na beyond na discount ya 25%. Kugwata nteto nkuruki riongera nduka yetu kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaa 3 cia rukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uturingire thimu gukurukira 0748 578516. Victory Furniture Shop for original, quality, classy and affordable furniture. Hatuthina mbere na nteto cietu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na ugite kuri na obatu wa kuraitha kairi mitaratara ya ubeshani wa mbesha kirimirandi ya urimi kirindi cia Africa. Gachagua kiaria kirindi unga ya wentere cia Rome thini ya Italy na ugite mitaratara iria iribo itina kiguni kirindi ta Kenya akiendekithia mbesha iria ibesha nagwo kuongerwa nkuruki. Gachagua aritie kire kigomano kiria kithiite na mbere Rome mubango uria runguru wa UN. Welcome to FAO Excellency. How are you today? It's a lovely day because you are here. Munini wa Rais Rigathi Gachagua arikire kigomano gia kwariria wikaria wa irio kiria kithiite na mbere Rome thini ya Italy. Ni baria akiaria augite mutaratara uria uribo wa mbia kirirwangirwa urimi no baterie kugarurwa ni nontu no gukinyeria nthi cia Afrika kabinde nthi ino ikwenda mbia imingi kana mbia ciungereka nontu wa mathina mamengi maria methagirwa mari Afrika tathano guchincha kwarera mbithukiro na thina cingi. The African continent needs to be looked at differently because of the various challenges. The issue of armed conflict, the issue of terrorism, and of course, coping with the challenges of the negative effects of climate change. We have just come out of the worst drought in 40 years after 5 subsequent failed seasons. And therefore, we are calling upon the world, we are calling upon our partners all over the world to look at the issues of the African continent from a different perspective and apply a very aggressive way of putting funds aside to enable the African continent to produce enough food and have surplus. Nacokete auga thirikari ya Rais William Ruto nerutaniritie gutigira kwina mbia cia acera na nkinyagia kumbithia murimi wa nthiburu kuona mathaga ma urimi na mbeu gutigira na kumbithia guciarithia irio na njira embuthu. We have embraced financial inclusivity by creating a 10 billion Kenya shillings fund for the Hustler Nation. The Hustler Nation are the ordinary people who are the majority in terms of food production. There before, there has been a great challenge in accessing affordable credit to enable farmers to buy inputs and to buy the right certified seeds. As a result of that financial inclusivity to the people at the bottom of the pyramid, many farmers are able now to produce food
and produce the right yield. Shagwa naririte buria ciana imingi ibotete riu kugwatira kithomo kumama kwambiria mubango wa irio kiri macukuru na gutigira ciana imingi ni kuthongira macukuru kunyibiria aciari murigo na kumabakanyaga kegaga kuthie ibarua. We have succeeded in having a very good and effective school feeding program that has doubled school enrollment, and when the children have been fed, the parents are able to proceed with their daily hustles unhindered. Nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩthiĩte na mbere Rome na atongoria marogoci rwa Afrika maingi marĩ nabo. Minista wa Ukaria wa Ndani na Mibango ya Thirikari Profesa Kithure Kindiki narutite mukana kiri rutere ruregani na thirikari rĩrĩa rutongoretwe ni Raila Odinga akiugaga maria makarutha maandamano magacemania na njĩra indasha ya thirikari. Na rontete maria makwandamana akiuga methiritwe makirutha uthukangia ritwaniria maandamano untu uria matigetikiria mota thirikari. Bwishite ori agwati mbaru mamwe ma Azimio mekirwe mbengu kiumia kithiru no ntubwa maandamano omamanamo Azimio riu ni maugite kiumia gikiri ntuko ya Ithatu gutithirwa kwina maandamano indi bakayukia ntuko ino kuririkana antu maria mauragirwe kiumia kithiru kiri maandamano. Kiaria Nteresha Baringo South Minister Ukaria Bwandene Kirimongo jwa Kenya Kithure Kindiki na ritite mukana jo murito kirute ruregani na thirikari rarwithirite rukithithia maandamano ntuku ikurukite au kanyumene akiuga boto kata thirikari bakubata uhuru bwa kuandamana indi ni urabate kuthithia maandamano jade na thiri. We are not suffocating any freedoms in this country. The Constitution allows people to do politics, to disagree in terms of policies. There is nothing wrong with the opposition disagreeing with government on policies. There is no problem the opposition having rallies and meetings which are purely political, but we have a problem with violent riots where property is being destroyed, people are being hurt, the economy is being shut down, public transport is paralyzed. We will not allow people to hide under the guise of political rights. Kuruki Kindiki na ugite Jumatano ijiri kurukite ni bategere bona kethera kuri na maandamano jari na thiri jakathithika akiuga jatonekana buru na nikyo baritire rutha kiri bodi sibeta kwaragania biuthurano biu na kiumia kithiru buga batete kiria maandamano buru. We thought those who were demonstrating would be peaceful, but by the time we realized a lot of damage, a lot of bloodshed, a lot of destruction had been committed. By the time we asked the security forces to move in and disrupt those criminals, it was in the afternoon, and you would see the damage that had already been caused. And that is why last week we decided we are not going to allow the same criminals to do what they did 2 Wednesdays ago. Na nande au kentuko ya Jumatano kwirigiri maandamano jange Kindiki na ugite bari tayari kurwana nabo akiuga polisi bakethora bari tuone biu birigiri maandamano kumatha mugwanja cia rukiri. We are ready for them. We will deploy from 1 a.m. We will make sure that no hooligan, no criminal, no looter gets his way. Let people do their politics peacefully and in a civilian manner. Kwanza ile ya last week, hizi siku tatu hili ilikuwa kidogo. This time round will be even more vicious. Wasijaribu. Kiripot rande toshe Weru. Rea kwa rieto ni mutugi. Kare.
Mbunge wa Nteo kaunti ya Thaa Nithi Susan Ngugi Mwindu narutite mukana kiri abunge mantere ino maria akuganwa kama kuthungiria siasa kiri bei ya ndengu ariuga arimi engi mandengu ni matigitwe magitaraga asara ni nyuma ya rwangirwa biashara kuma thirikari nene gwikira wirane bwa kugura ndengu na bei imbega indi mwankatha ino gutebu buruthi twepolo kabithi ataririe Mujumbe mwekuru konteni ya Thaa Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu ora kiari ugite atongoria mwanya ibenerie arimi baingi bakemera kia ndengu ati ukewa kwena bei imbega ya ciringi 100 wa mukebe ontobura arimi aba batwire kwigua ruri rugono ara baingi yabindire bendia na bei ya nthiguru buru ya ciringi 50 wa mukebe nano thirikari yo ni utwira twigirio bietie na ibe bietete biumaga ata twetiri teri bieti bikinya ciringi 100 ka ciringi 120 kana kuthiogu na batwira kumwende ngo ni batirikwa kikiuma magana mairi babatirikwa balothe research yao bakaruza jamu wana gichoko projections bakauri ndengo thainore ekinya mweri we 10 batirikwa kiuma mbeca igana bakoni ngiri 120 kenda twaje ngiri 120 tubatirikwa murimi mbeca igana ngiri 100 Nto baba batigotinda kuga bene ora kaibirite chukuru ibaro the projections bamendengu irebuera siringi 100 kendi 120 kairebuera 120 kendi 130 kairebuera 150 kendi 200 bae batogore bakaige bare boto to dire dele cheto to getata tugetirira ndeguru augite ogukire ndionga cia kentere mwanya cia Tharaka araga citira araukire ikundi ni kerio kabairite chekia mbeca baribari ngiri 120 tagirwe nambia cia rodonke ya kairenga kuona kami keno byakwa sasa sawa ikundi bigukora wi matenti tambo bure tenti kamili poko bidanie ndo bwaga mbeca bwa thikugura mutu buruga migate kamto athikugura sa irato kana wathi guchukua nacio nikahadirira wagu lakini bwekera matenti ni bukomborithanagia ikundi gikongera mbia na no bukinye bantu bukwa mbeci ni kuingia muno wamuke mdene luke na kibau agutokorera nto bakuba kurutha araumaguna gutoka bwa kanjoro rungurwa kirima ya ikingo cukuruni ya kaoni sekondari kubairire tangire kwigaruji kaurie karitho na maitho maire de schools rasimi menyero tutumba kwambira kirite de schools ili gutethia na bantora ili gutethia na baba tokumba kuthi body schools lakini tositeaneria gutokitire arimo itire mbijo itire kinya irasi itie bantu arimo bombokara bantu ega ana bonkide na nderi itokabanga de schools tositethia na mbasare tosiokerie tosiretere arimo na nyonde mbere thino mndendi umana nkiaragia na director wa TSC mure tafadhali arimo baba tangaze to 20,000 bakenya otoka baba nge bathire 30,000 uti mwarimu arayaga kaoni thino arimo baba thito kwandikwa 20,000 na mebora gutethia kaoni abatomera na TSC bathatu aragariria na basukuru ino kura membe matare mae nagu bari bakoigwa mureo taino kuina na mwana ndona mami agetwera cigatiru ya ngirini neka umana pe waririkana ukunyo kwandikito baroga temburanga bwa cigatiru ya ngirini na konga usileka gira cigati ngirini wala cigati ngirini neka umana pe akabaro akarokereto na kupenda kama zui nini ugatemburanga keringa thita cia muchongo arutukira boy kingo na kuthokera ikundi ya KTD kathanga chini na cheki ya mbeca cia kugura kithi budi kithi kire muntu nkora mbinu ere mekugura kithi kionde bombe takaire bwandike proposal mbongere mbeca ele tipo dibwira bonge mbeca cia ngafu itichoka witigitagata utintu ukabwira nchokire ni mbeca irenda bunenkere kaguru mbaya mwankantere cheki oru gikundi ni kia runkuru na cheki ya chiringi 118 baratiwa na Ntao ajire kioru gonto kuranto bateyanerwe anene batabauragia meankania mbara gutenda gacha gute barabara gute kira gento lakini munde twana tatwathukio nena twetegia kinyanda gacha na barabara tugaciona Kiogo Susan ararikirie ikundi ni kia ushindi kagureni na cheki ya ngiri 236 nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka bitu wa Paul ogwa kabithe Ore ni mutongoria wa Maria nini mbungeni ya kaunti ya Meru na nowe MCA wa Akethe Mwendaithiri na ugite kuri na bata ya kwethirwa na thiri na maandamano marungame riboti ne shekiona na giaboria nkinyagia onjorithia methiritwe makebera ndi ya Kenya na nuntubwa wagagiro kuonekana ori na uchumi kuonekana taka uthite na mbere ukithukaga oboria gugukia muthiri murio kigataririe ino
Mwendeithiri urani mutongoria bara banini mbunge ya Meru augite no mwanka Kenya bai mutongoria mugongo kanya kakurita ngogwe gutira maandamano. Naibo ntunkua this year kana itaretwe naryo antoi by President William Ruto kanya tumwe mwaka yomwe a implement budget yake a finance budget yake nondo ndiona sasa bakiandamana oni mbira antuma kinya sasa baba kuandamana otimu siasa ati kwa ile interest yawe antu bakarongo ya Kenya ni interest ya Kenyans baina chio lakini nkia kwa ile tha inkathimanya kinya Ruto akawa ne ugethia Raila ntukweru ara mugethia munankaranjara bakathene bakakintu kimwe utiro mutu yu inama utiro mauta yenama nontu Raila barenda otonya biba kurire ni Kenya inde enda kwira mugenya uti mugenya agururo iba Raila haragwite maandamano jaja kile kuthire ni biashara ya kuthukia na kuandamana kwanza ni uchumi wa kuthukia saindi kaba kuthukia uchumi ora tuwita nonto biashara ile weta chingi biashara ile ite weta bribe ite weta nonto biashara iki akwinama investors kwatuke investors ba uko kwa na bakwa threatened ba weta ku invest in other countries then industries ira chomba kuingwa na betu bamba kulusi ngwe na mana ndini nandi bya kuria biomba gukethwa irenjire mwe corona mpara nonto kailia kwaria uma kuma Ruto aukumire mpempe itakethwa bairo tukona at least twaketha tupembe tukai na mutu utinja wanthi mutu utithitha kwa nangi mutu ipembe ire mawa nende iko kwenda kwa atiri tweni President Ruto kanya tumwe kanya kamwaka yomwe a implement budget yake rabuthirie tone bura Kenya uchincha nonto mbere to ari at least uburete no weta terita reka itokona bura mantu ya wita lakini nguruki ugitera Kenya rikagitaka no mwanketho ekithire marandu nikenda umba kwirungamira riongwa batu twi Kenya twatura marandu ne the other day antu baithetera thirikari yo Uhuru the other day kwa tuko boranga mwana atichiaria ngaburita kurera andu inyana baba uchalo ruari mndu aburita kurera andu ya wera ngiria ngai 70 inya mndu inya twana tuchiaro ruari ngiri 70 kona ne batu ni randu ne tutuire na ni marandu ya ingi na Ruto akakomba kunia ni ya marandu yau toga inyelwe ntuko inkai twate the economy ya Kenya that's the only way to go ngari economy zibomba bakuwa inkiripotra Weru TV betambu turi muriuki Newega nuntu kuona kanya kurumira nteto cietu riu inkwendere utuko omwega mbita kwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tuko monde ni Purity Richard. Weru, easy.